Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Ukoliko ste naleteli na ovaj video, verovatno tragate za nekom vrstom tutoriala za web programiranje, koje će vam dati konkretno i primenljivo znanje, koje ćete moći da iskoristite kako biste radili kao freelancer ili kako biste došli do posla u web programiranju. Ove serije tutoriala su upravo to. Sa razlikom što će u ovim video serijama akcenat biti stavljen na sticanje prvo znanja vezanih za sam programski jezik, dok će se nakon toga raditi na praktičnoj primjeni tih znanja koje su stečena. Danas je izuzetno teško, čak šta više gotovo nemoguće, pronaći neki kurs ili video tutoriale na internetu koji pokrivaju primjenu tog jezika koji se objašnjava. S obzirom da sam ja samostalno učio programiranje preko interneta i da sam svakodnevno tragao za dobrim kursevima i tutorialima, veoma dobro znam koliko je teško pronaći neki video tutorial koji će nas pripremiti za posao ili za iznošenje nekog projekta od početka do kraja. Gotovo da nema tako nečega, jer svi stavljaju akcenat na objašnjavanje instrukcija i ništa preko toga, što nije dovoljno kako bi se napravilo iole ozbiljan projekat. Upravo je to razlog zbog kog sam odlučio da napravim ovaj kanal i da pokušam da olakšam drugima proces savladavanja programiranja, naročito zbog činjenice da je to danas ubedljivo najtraženija profesija i da je to ujedno profesija sa najboljim uslovima za rad. Samim tim smatram da je itekako vredno potruditi se i raditi na savladavanju što više tehnologija u što većoj meri, kako bi povećali svoju vrednost na tržištu, a ujedno i šanse za posao i snova. Kao što sam već rekao, svaki programski jezik koji će biti obrađivan će biti prvo pokriven teorijski, gde ću pokušati da objasnim sve njegove ključne funkcionalnosti što jednostavnije i brže, a nakon toga ćemo zajedno raditi na projektu. U ovom slučaju pravit ćemo stranicu poput Facebooka, gde ćemo imati sign up stranicu za pravljenje novog naloga, login stranicu za logovanje kada već imamo napravljen nalog, profilnu stranicu gde se nalazi informacija o našem profilu o nama i feed stranicu gde se mogu posmatrati postovi drugih ljudi. Ali da se razumemo, pošto je za profilnu i feed stranicu potrebno uvesti logiku u ceo taj proces pravljenja stranice, taj deo ćemo pokrivati tek kada budemo došli do JavaScript programskog jezika, jer do tada nismo u mogućnosti da napravimo bilo kakav ozbiljan deo te stranice. Zbog toga ćemo tokom tutoriala za HTML, CSS i Bootstrap akcenat staviti na sign up i login stranicu. Pa ajde da pogledamo šta ćemo praviti. Ali pre nego što dođemo do tog dela, želeo bih da napomenem da postoje razne vrste programa pomoću kojih se radi na razvoju web stranica. Pošto se web stranice mogu praviti kao obični tekstualni dokumenti, potreban je u suštini kao entry level program koji se može koristiti za pravljenje web stranice, se može koristiti običan Notepad. Ali je stvar u tome što Notepad ne posjeduje nikakvu implementiranu logiku koja će vam iole olakšati sam proces programiranja. Zbog toga je poželjno da skinete Notepad++ ili Atom.io. To su dva programa koje možete vidjeti na mom desktopu. Njihova instalacija je jako jednostavna, besplatni su i nude veliki asortiman pomoćnih alata koji će vam drastično olakšati život po pitanju web dizajna. Nego sad kad smo to rešili, hajde da pređemo na sam projekat kojim ćemo se baviti. Pa da krenemo od sign up stranice. Što se tiče sign up stranice, znači imamo deo gde će se nalaziti logo od naše firme koji ćemo nacrtati naknadno, koristit ćemo Adobe Illustrator kako bi to nacrtali, tamo ćemo pokriti malo Adobe Illustratora koji je jako koristan programski paket. Zatim imamo deo koji je običan tekst samo malo uređen, nakon toga imamo različite vrste naloga, gde u zavisnosti od svakog od 3 zabrana naloga imamo različite parametre koje je potrebno uneti kako bi se napravio taj nalog i imamo posljednju četvrtu opciju, slučaj da već imamo nalog, koja je bukvalno obična login stranica, samo što je dodata ovde kako bismo izbjegli potrebu da se vrši redirekcija na login stranicu, čime se ubrzava rad same web stranice, jer je inicijalno učitana ovde. Pa da krenemo ovako. Prvi slučaj imamo znači company account, to je znači nalog za neku kompaniju ili veću firmu koja ima svoj naziv, koja ima ime, prezime osobe koja će biti kontaktirana, zemlju u kojoj se nalazi predstavništvo te firme, grad, zip kod, adresu, broj radnika, znači gde se treba izabrati koliko radnika ima ta firma,
broj te firme za koji se treba vršiti validacija, ali to će biti rađeno tek kad budemo došli do programskih jezika koji omogućavaju neku obradu podataka, kao što je JavaScript za početak. Nakon toga imamo email adresu preko koje će se vršiti komunikacija, imamo confirmation za email, imamo password. Što se tiče passworda, već je implementirana logika da se ne vide slova, već da se vide samo skriveni karakteri. Što se tiče emaila, potrebno je dodati logiku koja će da proveri da li je to validan format za email adresu, a što se tiče passworda, takođe i emaila isto, treba proveriti da li se password i confirmation password i email i confirmation email podudaraju, da li su isti. Kada je sve to uneto, klikne se next, produžava se dalje sa pravljenjem naloga, taj deo nas trenutno ne zanima. Što se tiče worker accounta, to je nalog za nekog, da kažem, privrednika, koji ima svoju malu firmu ili sam radi, koji može, a ne mora da unese company name, koji može, a ne mora da unese broj radnika i broj firme, već može uneti samo obične informacije o sebi kao o pojedincu. Logika za sve ostalo je potpuno ista i treći tip akaunta jeste regular account koji je za običnog korisnika koji nema firmu, koja je došla na taj naš sajt, budući da jednostavno samo tu bude prisutan da gleda šta se dešava u poslovnom svetu, recimo, na primjer. I posljednja stranica, kao što rekao smo, je login stranica koju opet nećemo moći da damo nikakvu logiku dokle god ne budemo došli do dela za JavaScript, recimo. Nakon toga, kada budemo završili JavaScript, unapređivanje same ove stranice i svih ostalih će biti obrađivano kada budemo došli do programskih jezika koji su mnogo ozbiljniji danas, koji se mnogo više traže, poput jQuery-a, Knockouta, React.js-a i tome sličnih programskih jezika. U principu, to je to što se tiče sign-up stranice i imamo login stranicu, gde je, kao što možete vidjeti, deo za login apsolutno isti kao na sign-up stranici, samo što je ovo posebna stranica za to, opet imamo isti header, ali u ovom slučaju imamo i footer, koji ja namerno nisam ubacio na sign-up stranici, koji ćemo mi eventualno dodati na sign-up stranicu, ali kroz ceo proces pravljenja ove stranice ćemo prolaziti zajedno, tako da će vam sve ovo na kraju tutoriala za HTML, CSS i Bootstrap biti jasno i vi ćete imati isto ovakvu stranicu kod sebe, samo nadam se bolje stilizovanu, pošto meni to nije baš jača strana. Što se tiče stila ove stranice, znači ovo je sve već poznato, opet imamo istu logiku, ovdje može se kuca, ovdje je sakriveno, imamo checkout box za remember, login dugme, i imamo ovaj deo za social media, znači linkovi ka našim društvenim mrežama, i imamo deo gde se čuvaju informacije o našoj firmi, kompaniji ili šta već. U principu to bi bilo to o tom projektu na kome ćemo raditi u nekom budućem periodu. Sada bih hteo da podelim sa vama neko svoje znanje i iskustvo koje je meni mnogo značilo. Pre svega, za biranje boja koje ćete primenjivati na vaš sajt, toplo preporučujem ovaj sajt, colors.ko, na kome imate generator boja. Kada kliknete na Generate, trebalo bi da vam prikaže boje koje se uklapaju. Znači možete da birate tačno po jednu boju, možete da klikćete koliko god hoćete puta, dobijat ćete svaki put novu i novu kombinaciju, imate mogućnost da zadržite određenu boju, kažete da vam se ta boja sviđa i ta boja više neće da se menja, a dole u dnu, kao što možete vidjeti, imate kod te boje. Pored ove stranice imamo i Vetri School stranicu, koja je opšte poznata da sadrži gomilu nekih korisnih stvari na sebi za web dizajnere. Recimo za HTML imate tag list gde imate apsolutno svaki tag koji je podržan u HTML-u 5 i možete kliknuti na bilo koji od ovih tagova i da vidite kako se on može implementirati, pojedinosti, primere i sve što je vezano za to. Takođe imate i za CSS, samo što je ovde u pitanju references, gde imate za svaki property iz CSS-a opet objašnjenje, klikom na njega dobijete informacije o njemu. Takođe imate i JavaScript, SQL, PHP, Bootstrap, jQuery, Angular i još sve ove programske jezike. Mi ćemo sigurno proći HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript. Nakon JavaScripta ćemo vidjeti da li ćemo krenuti na SQL ili ćemo nastaviti
sa Reactom, jQueryjem i tome sličnim programskim jezicima, ali u svakom slučaju proći ćemo kroz veliki broj programskih jezika koji su podržani na ovom sajtu i na njemu ćete moći da nalazite sve informacije koje će vam faliti tokom tutoriala koji ću ja davati, jer realno ja neću imati vremena da ispričam sve što je vezano za taj programski jezik, pa ćete moći svoje znanje da upotpunjujete ovdje. Hvala na pažnji i nadam se iskreno da ćemo se videti u sledećem tutorialu.